Paya paabak po kaya katamungan, ngening aldawayti, ingindong banalakapulungang katolika, magsayayo, uling kaniting kapag masusyan ning banala Eucharistia, rening anak tamo, tanggapande ing katawan ang pondaya ng Kristo, at makiyagumla kayo king mumunang pamikatagon. Inya, kayabe ampon kasanmetong da, purian ampon pasalamatan tayong Diyos ipa, kaniting banal a misa.
Talakad tapo. kekang palabungan, kekang pamanalan. King lagyuning ipa, amporing anak, amporing Espiritu Santo, ing grasya ning ginutamong Jesucristo, ing lugod ning Dios, sa ting pamakyagom ning banal na Espiritu, manatiliya kay kayungan. Paboren nyo lang lumapit ka na ako ring anak.
Ining sinabi ng Jesus karing alagad na uling burira ding alagad, ingilawot dala ring anak kang Jesus. Dapat buri ng Jesus, ing lumapit lakeya ring anak. Kaluguran kong anak, baluyo yung pamakitago na iti, maluwat na ng paninayan Jesus ba na kayabe na kayo. King banal, apamakinabang. Maulagaya yung aldong iti, emo para kaya kayo nepati na kang Jesus. Makanya na kayong kaluguran, Jesus. Inya sana king mabilog yung puso, purian, ampon pasalamatan niya kaniting aldo. Ngeni, aduan ko kaya kayo, ing pakibatan nyo la, reting makatuking kutang. Kaluguran kong anak, nano ing aduan nyo kigindong banal akapulungan. King pamananggap yu kang Jesus, nanuing gawan, ampon, ipagkalob na kaya kayo. Nung makanyan, ng tinaning bisa kayong maging tunay ng anak ng Diyos, luguran ampon suywan niya, king mitmong lugod ing Diyos, ampon makanyan mo naman, ding kapara yung tao. Kalupa na ning pepakit ng lugod, ning ginuta mong Jesucristo, lugod ang ganaking kamatayan na king krus. At ngeni, kaluguran kong anak, matula tayang pagmasusyan ning sakripisyo ning banal ay Eucharistia. Bitipon ang timong pamilya ning Diyos, kambe ning kapanaligan ni panigaputa mo ing patawara na katamo ning ipa, uling mitmuya, king kalam, ampon ganaka. Itangan, magkumpisal ko, ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamu at kimpangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alananga. Magkantatangan, anak. Pakaluluan mo kami, era kaliguran at timoing karampatan. Kristo, pakaluluan mo kami, emilalingapan kapatad ming mangailangan, Ginoo, pakaluluan mo kami, emilagi namin, matampaing kekang lelangan. Manalangin tamo. O Ipa, para kay kaligaya mo at para king kaligtasan mi, tilduan may Jesucristo alanganggang mata sa pari, ing balayan, akam tana para keka king kapamilataning dayana, makapakirakaya sana king upaya ning krus na, at pangasubli ng mebye, king kapamilataning pamagmasusi king kapigaganakan kaya kaniting Eucharistia, ang mabibiyampon magari kambemo at ning banal ay Espiritu. Meto nga Diyos, manggaman king alananga.
Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo king kapulungan Karin Korinto. Kapatad, pablasang intinggap ko king Gino at binye ko naman kaya kayo antikeni. Kinging Ginong Yesus, kanita mo ring biyeng ni panganiaya. Tinampot siyang tinapi at pasalamatan ni Diyos at pemirason ni at nga nang sinabi, iti ang katawan ko amidaon para kaya kayo. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan ka na ako. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan. Kinuha na yung kalis at nga nang sinabi, yung kalis ay iti yung bayon tipan, ami patibayan kindaya ko. Balangok dong binom kayo kaniti. Daptan nyo bilang kapigaganakan ka na ako. Huli nita, balangok dong mangan kayo kaniting tinape, at minom kayo kaniting kalis, ipapasiyagyuhin kamatayan ng Gino, ang aking panyatag na. Ingamano ng Gino. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, pasalamatan da ka o Ginoo king mabilog kong puso. Pasalamatan da ka, O Ginoo, king mabilog kong puso. Pasalamatan da ka o Ginoo king mabilog kong puso. Pamalita ko sablang makapagmulalang dapat mo. Pasalamatan da ka, O Ginoo, king mabilog kong puso. Kaya ka tumula ang pong magsaya ko. Puryan kaya ing lagyo mo o Ginong kakatas-katasan. Pasalamatan da ka, O Ginoo, king mabilog kong puso. Dalit kayong kapuryan king Ginong manoknangan king Sion. Mangayap adepat na ibalita ka ring sablang bansa. Pasalamatan da ka, O Ginoo, king mabilog kong puso. Talakad tapong ngeni ban parangalan niya ing mayap a balita. Ninuman ing mangan king laman ko, at minum king daya ko, mabibiya ka na ako, at ako mabibiya ko kaya. Alleluia, 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 alleluia. Ing Ginoo manatili kay kayo. At keka antimurin, Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Juan. ligaya keka, O Ginoo. I Jesus nga na karela, katutuan ning sasabyan ko kay kayo, nung kayo mangan king laman ning anak ning tawat binom king dayana, kayo bikabye king sariliyo. Ninuman pin ing mangan king laman ko at minum king daya ko at inyang biye alananga, at ako pasublyan king mye,
King Tauling Aldo. Pablasag ing laman ko tunay ang pamangan, ating daya ko tunay ang inuman. Ninuman ing mangan king laman ko at minum king daya ko, mabibiyaya ka na ako, at ako mabibiye ko kaya. Nung makananong ako, at tinubod na ning ipang mabibiye ko uli na. Makanya niya naman miye king uli ko ing ninumang mangan kako. Itipin uli nita, yung tinape at tinipang ibat banwa. Eme kalupa, nitang tinape apengan daring pipumpunan yu. Ngeni, may nga mate na la. Dapot ninuman ing mangan kaniting tinape, miyeyang alang kapupusan. Kapatad, ing mayap ng balita ding kekatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo, lukluk tamot makiramdam king homilya. Good morning! Tingkong kutang, may binyag na kayo. At tatandaanan niyo yung binyag yo. Paglokwan nyo ko eh. Yung ko paglokwan kanyan. Kasi anyang mabinyag kayo, ala ko pang pabanwa keraklan. Ale? At tatandaanan niyo yung binyag yo. Aliye. Yaliway kayo pang paksabyan ko. Deni pangat tsukeleleyo. Ne? At tatandaan niya pa po yung binyag da. Lulang makatanda. Akalingwan da niya yata ne po. Yan man natatandaan na nitang exact date na ning karelang binyag, pero pag nakakuke kayo, atin ko pong pengako. Anyang mabinyag la rening ke kayong anak. At naning pengako yu, muna, ing luguran de ing Diyos at kay bat luguran niya ing kaparang tao. Pengakuye po ita. Tutuking pangakuyo, idayuyo na king marok, king kasalanan, king dewakan, lalo na kang satanas. Seware, anyapin sinakwilye, isatanas, ing marok dapat na, ing pamanamuyot na. At sinabi yu, salpantaya laringa na kareti, king Diyos. Ayatlong persona, king metong mong kadiosan. Last week ya pa yata, 2 weeks ago, in Santissima Trinidad. Ay last week ya pa, ne po. Napagkilala tayo, ing Diyos, ing papanwalan tayo, abiglalang king sabla, ing Diyos, anak, amigligtas ke katamu king kasalanan at king kamatayan kapamilataning sakripisyo na king krus. At ing Diyos Espiritu Santo ing kayantabe at talapamatula tamo ngening kasalukuyan. Ngeni anak kutnanda kayo. Sinabi na rin pengariyo a pengakuray ta para ke kayo. Itang tutu. Itang tutu. Era man sinabi, pero pega nakarake kayo ning parokya ning maya papastol kapamilatan da rin ke katamong katikista. Ale, sinabi ra ke kayo na niyang mabinyag kayo, o rin ring pengakura ring pengariyo ke kayo. Be kumpil na kayo. O wari, yan siguro apakibatan nyo na ako. At tatandanan niya pa yung kumpilyo. Kasi at inakong sapat agulang anyang bakumpil kayo. Ale? At kay bat itang pengakura rin pengariyo anyang binyag, inulit yun na anyang kumpil. At ikayo na mismo ing mekibat. At tatandanan nyo pa ita? Potang bagya, kay bat ng migsalitang makaba ning paring mataba, ulitan nyo na naman ita. Nano ita?
isakwilyay Satanas, ing dapat ng marok, ing kasalanan at dewakan. Pinraktis yan, ale? Pinraktis. Katikistay, pinraktis ita. O, litang ke, pinraktis ita, ale? Okay, kabang tatalan kong kandila. Poto, isakwilyay marok, at baywan tamu, ing kasalpantayanan tamot kapanaligan, king metong mong Diyos, king atlong persona. Nino kasine, ing Diyos, Ipa, very good, ing Diyos, very good, palakpakan tala rin nga anak ka rin, ikagaling dahan O yan, ngeni, gewa tayo, anyang makumpil kayo. Pero atin kong akalingwan, anyang makumpil kayo, ninananda kayo. Olen mo na, baluye panggang timpaling da kayo. Napun ordinasyon nga ng bishop dong, dapat kanu ken tampaling talagang plakak nga mo. Kanyapin ken tutuking kumpil, no ating kumpil sa diyayong masalese, di nanyo lang pading kening lupa, uling plakak nga na. Talagang matampaling iya. Bakit? Kasi anyang ikayo mabinyag kayo, kabera rin pengari, yumambalo ito. Nakutang ko kaya kayo nang tinatatandanan nita, libi po ngayo. Bakit? Kasi masyado ko pang malati, masyado ko pang anak, ko pa man talaga sapat keng kaisipan, ampo keng kabalwan. Anyapin, ngeningal do nga iti, ikayo na yung kasabi ko. Aliwana ring pengariyo. Anyapin mengari mo, keng piyalong, potang mamyalong kayo. Lalo na niyang mas malati kayo. Potang makyabe ka keng piyalong dareng matwa, nang sabyan da keka. Kapapwede, ngarake ka, Limbawa, makyabe na rin ng anak kalalaki. Makyabe kung basketball mo, makanyan lang ang dagul din kakyalong mo. Kay mati ka makanyang kamo. Nang sabyan da keka, pwede na ka? Halika pa. Pero nang kayabera ka, ngarang sumabi keka, o sige, ken kamo, pula-pulay ka. Nano ka kano? Salim pusa. Baluya pa'y salim pusa? Aroy, rane baloy salim pusa. Puros na kayo kasing gadgets. Ngayon, anyapin na yun, balo rin salim pusa. Kanita, potang patintero halimbawa, ating mikyabe anak, sabyan da kayo, ay, sagli ma-out ka, ngara. Kayo pong pengari, balo ya pa ita? Metong yay pengari kene? Di kayo pong pengari, balo ya pa ita? Salim pusa, nepo. Itang makyabe ka, pero ya ka talagang kayabe, nepo. Sige, pula-pulay ka naman kayabe, pero ya ka kayabe. Sige, pwede ka ring lugub, kitang pipamyalungan da. Pero ka talagang kayabe, nepo. May ka-shoot ka man, man counted. O kaya may kapag piku ka man, magpiku ko, pali na ko yata yan. O yan, may kapag piku ka man, mo naman counted, nepo. Buri na sabyan, kayabe ka, pero pwede nga ka pa rin kayabe. Maralas, king pamamuntayo, king pisamban, may ngari kayong salim pusa. Dito ko nga limbawa, Simbata mo, ngararima, keka. Kay batino kika, anyang karas mo king pisamban, may naraling paring mataba. Uneng mi pakabay. Nga mo. Tsaka kami tutut. Nang sabyan na kaya kang nakamanggisingan. Okay mo tsukaken. Base ka maigi. Ale? Paboren niyang matutut, nepo. Kung yang ako po, paboren kayang matutut. Nung anak niya. Nung luyang banwa. Nung limayang banwa. Pero nung asigitan yun kumpengari, may tutut ko keng kanakong umilya, tampalingan na ka. Bakit? Kasi dapat makiramdam ka. Makiyagom ka. Kanita, suntiki na kang makempisamban, kay bat,
May miyalong kamo ketang kilwal ka rin. Linawe mo retang asan na ning paring mataba. Linawe mo retang ayop na ning paring mataba keto. Kay ba't sabyan ng makeka, no kabat nga na mo. Kamalikot nga na. Uy, tamoy sabyan na keka. Okay mo ito. Ngayon gustong linob ka niyang salim pusa ka kempisamban, tsaka kamo, salim mo kong kok. Wari, makanyang kayo. May nakit kung tusok-tusok kita, salim mo ko nga na. Kay ba't, kempisamban, langot-langok ka. Okay mo kako ito. Nung pitukang banwa, pababa. Pero nga mo, kasindagulyo na langin, mamangan lapang makanta. Agkat da ka, keta kang luwal nga keka, keng kilub. Nanin burik sabyan? First communion nga na. Balo yun ang burik sabyan ng communion, makiyabe, makisanmetong, makiagum, king kekatamong kapag masusyan. Anya magumpis ang eningal dongay ti, ikayu, na kayu, salim pusa. Nahin burik sabyan? Kayabe na kayo, king gana-gana. Anyapin po ta, ikayo man, makinabang kayo. Siguro niyang anak kayo, panay sabyan ni kang mayo, tara, mag-communion ko nga ng mamo. Pumila yakin. Potang dininan da na yung hostya, nasabyan nyo, ako! Mo, manyad ka naman. Ale? Manyad kayo, ale? Den na mga liwang pengari, putot deng malati Marok po ito pupwedita. Pupwedita, uling kailangan talang panayan king oras na ning karelang pamag-communion, yung pamakinabang. Anyapin first communion, makiyagom na kayo. Imburin sabyan, patiketang pamananggap king katawan, makyabe na kayo. Anyayin na pwedeng simbata mo nang maampoy tatangke kayo. Kay ba't karas kempisamban, mamyalong ka pa? Ay baruganda ka. Na pwede ito. Nung magkanta, magkanta tamo. Nung makibat, makibat tamo. Nung makiramdam, makiramdam tamo. Uling makiagum tamo. Kayabe tamo. May ngariya mo king may kiyabe ka kempyalong. Abe kung basketball nga mo. Kay ba't atsuka king court? Kay ba't anyang atsuka king court, nang gewa mo? Lege may cellphone mo, tsaka kaming cellphone. Nanggawan da kaya karikakyalong mo. Hiya ka manatabisa nga rakeka. Ale? Kamang kayabe talaga. Kami kiyabe. Anyapin ngeni, panagkat na ni nga pong ginuke kayo, kayabe na kayo. Balo yung communion ay muing atsuke ning pisamban ay ti. Nuneking mabilog ng balayan, ning apong Ginoo. Muketi bulawon, patiretang keta king Kalulot, patiretang keta king San Fernando, patiretang keta king Italia, keta king Amerika, keta king nungnuka rin pa man, we are just one. Uling ing kakanan tamong tinape, yapin Yesu Kristo, ametong mu para kekatamo. At pisan metong nakatamo ang tingkeyang kawan. Anyapin, sinulod kay niyo, yapin ng kekatamong aligan, ketibulaon, ing mayap apastol. Nananakataning mayap apastol, pansinan niya, nung at suketa lawen met, tinyan tupa orene, titipuna nala. At kay ba't darala nala ketang masanting apastulan. Nano'y kakananda rin tupa? Hamburger? Nangkakananda rin tupa? Na ano? Very good, dikut. Anyay maya papastul, dala na laketang maberding dikut. Dala no wari keng malaging dikot. Dala na la. Salak ko sabi. Dala na la. No, dala. Ketang berding pastulan, itang magrin sariwa. Balang kumabsi. At dala na lakano ketang mamagus adanum. Buri sabihan nung mamagus yung danum, malinis ya. So mamagus yung danum, marimlaya. Mabyeya.
ing danumayti, at karin nala painuman. Ngeni, ikayo ring pastulan, ikayo kanuring tupa, pakanana kayo ni nga pong Gino. Eberding dikot, nune ing mismong katawana, yang biyena kaya kayo, nga nakitag ebanghelyo. Painumana kayo, eking mamagos sa batis, eking mamagos sa sapa, nune ing mismong dayana, yang ibyena kaya kayo. Anyapin bilang pamanganing Ginong Jesus, papakanya kaya katamo. O hindi na naman, communion ne naman ini. Nandining communion, king mabilog a Santa Iglesia. Ngayon communion niya pinitang kanantayay Jesus, bang kanitay Jesus maging party ne ning katawan tamo, maging party ne ning bietamo, o iteng pamakiyagom tamo king Ginong Jesus. Our communion with the Lord Jesus, when He become part of us, when we become part of Him, o tangita maging party na katamo ning Ginu, king kayang balayan. Communion niya naman yan. Ne? At ngeni, ikayungan tanggapan niya ing metong mong tinape at metong mong kalis. Nung metong yamoy kaya katamong kakanan, metong tamo mo. Ale? Makimetong tamo mo at maging metong tamo king kayaryana ning apong Ginu. Nung kakanan may Jesus, atin yang epekto ing balang kakanan mo. Ale? Gustong may nakakatawan ng sabyan da rin pengari mo. Mangan kang yaliwa, tinang mga kang gule. Minom kang gatas, ngara. Mag-vitamins ka, ngara. Gana-gana, pakanda, keka. Mangan kang masustansyang pamangan, ngara. Imburi ng sabyan, detampengan mo nga reta, atin lang epekto, keka. Ne? May ngari mo halimbawa, potang nag-basketball ka, kay ba't binom kang energy drink, ne? Bigla ka sikan, ale? Makanyan niya yung epekto na. Ingapong Ginu, makanyan mo naman. Babyena yung kayang sarili anting pamangan, kaya katamo. Nung halimbawa, mengan kang marimla, soft drink, saluhalo, apong ganaganang marimla, numano yung batal mo? Ne? Manguku ka, sipon ka, o mekad, lagnat ka. Bakit? Uli nanitang pengan mo. Ale? Makanyan mo naman. Nengkay, mengan ka. Ay, kanya mana, nining chocolate nga mo. Minom kan chocolate drink. O nengkay, batikit mo rin kaklase mo, mamangan lang manggang bubot. Maniltilan lang bagok. Ay, abe ko ken nga mo, mikyabe na ka na naman, bengang ka. Ikit mo na naman kitang obal ating magsamalamig. Itang ginilo ay ating gata. Ne? Miinom na ka na naman. Pinandit, ikit mo naman din kakyalong mo, mamangan lang santol. At saka retitil-til, kehing asin. Abe ko nga mo, mengan ka. Nawen may pengan mo ne. Minom kang chocolate, mengan ka manggambubot, minom kang gulaman ay ating dakal agata, kay ba't mengang kang santol, numano ka. Kakakak, nga na. Kaya ka masakit ay atyan. Ne? Uy, tsuko pa. Kaya kasakit ay atyan. At nanong maging epekto na, LBM, at tsuka nga tsukeng CR. Ne? Tumulid kayo gana-gana. Bakit? Oy, tampengan mo Ne? Ngedi, ing pamangan at inyang epekto kaya katamo. Naning epekto na, dining kakanantamo. Jesus. Jesus yung maging pamangan tamo. At nga na kening ebanghelyo, midinan kong biye. Mipagkalubyeng biye kaya kayo. At makananyang mipagkalubing biye,
potang itamo, mabibyetamo, agpang king turu at aral ning ginutang Heso Kristo. At naning turu at aral na, maging mayap, maging maganaka, maging malugod. Very good. O yan ning agkat na kay katamo ni nga pong Ginoo. Anyapin na niyang Huwebes, ta? Anyang Huwebes, miglinis tamo. Ketang pamangumpisalyo. Ale? Sidya tayong sarili tamo, bangkanita, midayuing sablang kasalanan, midayuing sablang dewakan, midayuing sablang marok. Emya kabudarayu, kadayu na nita, ilulan me ingapong Ginoo. Bangkanita, ing epekto ni ngapong Ginoo, yan namang maging biyemo. At naning epekto na, usong tinggap tayo ngapong Ginoo, magkapilit tang maging maganaka, magkapilit tang maging mayap, magkapilit tang maging malugod. Pakabanggagawan tala reni, tamo mamalayan, maging banal tamo. Bisa kong maging banal. Apat lang bisa, mulitan. Bisa kong maging banal. Bisa la pala. O nung makanyan, maralas tamong makiyagom kaniting Eucharistia. The more we eat, the more we become like Jesus. Ne? Kuntoro kakanantayat tatanggapan ni Jesus, kan tatamulakwas makapakiwangis kaya, makapakiyagom kaya. Nya kaluguran kong pengari, isunduyo po ingke kayong pamanupad. Ketang pengakuyo anyang dening anak mabinyag la. King papanatilyan nyo la, king kayapan, king ganaka, at king kabanalan. King idayuyo la, king sablang marok, king sablang kasalanan, king sablang dewakan. Anyapin, balang Domingo, atin la pong assignment din, si Simbala. Abayan nyo po. Anak, agkayulan Ustong ela may bisa, sumbong yo kako Aro, masumbong ko kanyan. Masimbata mo, sagli pupuro ko nga na. Ay. Aliyah, depo. Masimbata mo, wanak nanding ko pa makasadya. Nga na. Tara na, muntata na pisamban. O yan, ingke katamo pong pamanupad, ketang pengako tamo niyang mabinyagla, di nga nakareti. May ngari mo pong itamo ing palapala para karela. Ewari po tanging metong structure, na pag yung talakaduling palang yan niya papundasyon, dinanmeng patukod. Ika yung patukod na rin. Pero datang ingaldo, malyari taneng ditak-ditak dadayu ing patukod uling agyuda ng talakad king sarili ra. Ikayo po ing maging pundasyon para karela. Not only on this day, for their first communion, aliwa mo itang tutukitang mikit kanyan kakasal no rin. Sana ali, ne? Ali naman sana. O kaya tutukitang mikit potang may manyas ding metong ke kayo. Ne? Ali naman sana. No, ne? Every Sunday and every Mass is an invitation for all of us to gather as one flock to the one shepherd. Metong tamo mo pastol, metong tamo mong kawan, at itamungan, kakabsitangan kaya. Anak, isipan na potang mag-communion kayo. Tutu, matulaya, ingapong Ginoo. Pero potang nakasisimba at nakamag-communion, muisipan, kabawasnan kayo. Kabawasnan kayo. Mga dikat mga diapong ginuya yan. Yakawalan. Miyapektuan. Itamo ing miyapektuan. Itamo ing kagigisangan.
ita mo yung kawawalan. Ale? Nanong gawan tangeni, mangantamo king tinape at alak, ing katawan at daya ng Kristo. Magpakabsi tamo kaya. Ale? Potanging tao, ene kakabsi, ene mamangan, numanuya. Na, no? Potang ene mamanganing tao, numanuya. Mateya. Anya nga naning Gino, inge mangan kanaku alayang biye. Biye. At agaking katatawlan biye alananga. Anyapin manatili tamong lalapit king dulang ning Gino, king balang misa ban mangan, magpakabsi, magpasikan, at manyawad inspirasyon kaya, king pamamangan tamo, king tinapeng bibiyena, banmipasik na tamo, na anumaning datang hamon, problema, kapag subukan kaya katamo, matatagtamo. Bakit? Mabsikay. Bayo ka mag-aral ng sabyan ng makek. Mangan ka pa, nga na. Ale? Potang halimbawa ating kang exam, lalo na ng sabyana, mangan ka pa, pakapangan mo. Baka ating lakas. Baka tatin yan laman, ing utak mo nga nakeka. Potang halimbawa, makipag-compete ka ng sabyana, mangan ka pa. Le? Numano ka nung halimbawa, may kipaglaban ka, kay ba't danupang ka. Panyambot ka, masambot ka. Masambot. O na nung laban mo, nung danupan ka, may papakli ka tut, ne? Ela masalesing kaya kang pamaglaban. Anya Pinoy ni, itamungan, king biye, ating labanan. Nya dapat mabsita mo, kay nga pong Gino. Bangkanita, agyu tayang arapan, nanuman iti. Kaniting kayaldawan, magpakabsita mo, magbutaktak tamo, at inimpamangan na pagkalub na ning Gino, yapining mismong katawan at dayana. Baluyo, nekasanting at timing kaya kayong First Communion uling bukas is the Feast of the Corpus Christi. Ing Ginong Jesus, gabyening kayang sarili, anting pamangan kay katamo. Ing kayang katawan at daya, amunye sikanan kay katamo. At nganing Ebanghelyo, mamyebye kay katamo. Uling nung alata mong pangatayid kaya, nung alayo kay katamo, at itamo alata mo kaya, bala mo mete na ka naman. May ngari mong kamengan, kamengan. Ongyang makananya karagulim paring mataba. Mamanyas siya. Sungenemengan. Ale? Makanyan mo naman kay katamo. King kasal pantayanan tamo po tangeta na mamangan. Ketang pamangan pagkalub na ning Gino, Mateya. Mekad, aliway tang mate, pero mate, ingganaka. Mate, ing kayapan. Mate, ing lugut. Kaniting misa, adwan taking Gino na sana, paneta mong medinan, pamikatagod, bangkanita, makapangan, king tude pamangan, yapining katawan at daya ng Kristo. Amen. Talakad tapo para king pamibayo karing pangako ning binyag. Anak isadyayo no rin kandilay.
Nung pong ating makatulid na electric fan, kaya kayo pakipatdayo po. Sagli mo. Anak, sumisindi na la, kay Nineng Lawe. Kaluguran mong anak, king kapamilya taning sakramento ning binyag, tinggapye ing bayong biye king Dios, king kapamilya taning danum, ampo ning banal ay espiritu. Uling bingot kayo pamo kanitang may binyag kayo, ding pengari ampon te gawan yu, ila ring may kibat king pamagsulong, ampong pangaragulyo king kasalpantayanan. Ban kanita, ing biye ning Dios ang makasawot ke kayo, mirayu king kasalanan at mipasiknangan king balangaldo. Dapot ngeni, mangaragul na kayo. I kayo na mismo ring mibayo ka ring pangako ning sarili yung pangabinyag. At ihayag ing pamisakwilyo king kasalanan at ing pamipasyagyo king kasalpantayanan kang Jesus Kristo. Anak, sa sakwilyay Satanas, sa sakwilyoing sablang dapat na, at ing sablang pamanamuyot na, sasalpantaya kayo king Diyos ipang mayupaya, miglalang king banwa ampon yato. Sasalpantaya kay king anak ng bugtong, Yesu Kristong ginutamo, mibait kang Nuan a Mariang Virhen, mi paku king krus, mete at mikutkut at sinubling bebye, at geni makaluklok wananing ipa. Sasalpantaya kayo king banal na espiritu, king banal na kapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang miyering katawan, at king bie alananga. Itiya ing kasalpantayanan tamo, itiya ing kasalpantayanan ing banal na kapulungan, matulayang papasyag kang Kristo Jesus aginutamo. Amen.
kayaw san yaring dikilan. Bale na pari, bale na hari, bansang iniwi, taong mepili, kayang kewani, busal na ning yatu, ban kaya munye, gana papatutu. Malyarita na lapong patdan din kaya katamong kandila. At ileleta nila. Manatili tang makatalakad, ing kasalpantayanan ng poding lugod, tinipo na katamong miyabe-yabe, keti at ing Ginong Jesus sa tubusal tamo. Manalangin tamo, king kapabilatana, king ipa, amalingap ka rin sabla ng anak. Katangan pong sumabi, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kareting anak, ban maging saya ang pontularala ring pengarira, abing sablang taong makakilala karela, manalangin tamo, king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka ring tatang ampong imata mo, para ka ring talaturo ampon katikista tamo. Ban maging makabaldugan niya sana iting aldoning mumunang pamakinabang tamo. Ban ela sumawang sasaab kaya katamo. Ban mi kalugod tamong lalo, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kaniting komunidad tamo, baning mabyen ang alimbawa, ning kasalpantayanan tamo, at ing malugod apakamal ayampang tamo, karing biero reting anak, maging tandane sano ning lugod ning Diyos, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. O lubos mayupayang Diyos, tinipon mo kami ngeniket, yan timong metong a familia, pakiramdaman mo ring panalangin mi, sopan mo kaming sumulong mi biye para keka, at gawaning sabla kambening anak mo, Yesu Kristo, Ginoo mi. Amen.
Manalangin kayo, kapatid, bandeting kikatamong daon, matanggapla arapaning Diyos, simpang mayupayang tutu. Tanggapane sana ning Ginoo, iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning keyang lagyo, king kekatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O Ginumi, ayang pang milasanang matampa, ampon parati reting misteryo, huling balang ukdong pagmasusyan miya iting sakripisyong kapigaganakan keya, ing obra ning pangakabos mi babayo. Iti ganaduan mi king kapamilata ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kayo, At keka antimore, yat nayo rem pusuyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo ing Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat at matulid. O Diyos, sa impami, tinipon mo kaming miyabi-yabi, ketiban pasalamatan ang ponpuryanda ka para karing makapagmulalang bagay gewa mo. Pasalamatan da ka para king sablang bagay malagu king yatu at para king tulang binyemo ke kami. Pupuryanda ka para king aslag ningaldo at para king amano mo apasala karing kaisipan mi. Pupuryanda ka para king yatu at ding sablang taong manuknangan keti at para karing mabiyeming melibatan keka, baluming mayap ka, kaluguran mo kami at maulang bage ing daraptan mo para ke kami. Unita, aming ang sasabing agnanagnan, kakanta. Banal yang Ginoo, Dios mayupaya, nipno yung banwa, ating labwat, kingke kang ligaya. Oy pami, parati mo kaming gaganakan, ikaming anak mo, emo kami kapilanman kakalingwan. Tinubod me ke kami Jesus ay anak mo ban mangabos ke kami, at bidaon king Diana para ke kami. Inulo na laring masakit, liningap na laring pakakalulo, at tinangis ya kambering malungkot. Pepatawara na la ring makasalanan, at tiro na kaming mamatawad king metong at metong. Ligura na lang pante-pante ring sabla at pepakit na ke kami nung makanano kaming maging maganaka. Kitmuan na la ring anak ka ring takdena at benendisyon na la. Ulinita, masaya kaming midadalit. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan. Oy pami king mabilog ayato ang balayan mo, pupuriana ka. Inyangeni, manalangin kami, kambe ng kabilugan na banala kapulungan mo, kambe ng Francisco yung papa mi, kambe ng Florentino yung obispo mi, kambe rin sablang pari ang pondiakono. Karin banwa, ing Nuana Virgen, Maria, San Jose, ding apostol, ang ponding sablang banal, alalang tuknang midadalit king kapurian mo. Ngeni, makyabe kami karela at karing anghel, sasambake ka kabang amingan pupuri. Diyos mayupaya, nipno yung banwa, ating labwat, kingke kang ligaya, o sana,
king kakatas-katasan, nuanying daratang, king lagyo ning Ginoo, nuanying daratang, king lagyo ning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan, nuanying daratang, king lagyo ning Ginoo, nuanying daratang, king lagyo ning Ginoo. Lord, tamo po. O Diyos sa ipami, lubos ka king kabanalan at buriming ipakit keka, ing bisa kaming pasalamat. Pigdarara kang tinapi ang ponalak at aduan mi keka, pati panming banal ay espiritu mo, bangawa na lareting lamak mi, antimong katawan, ang pondaya ng Jesus ay anak mo. Kanita, keka ayam pang mi ing binye mo keka mi. At atandanan mi pa, kanitang bengi bayo ne dinaon ing biena, kabang mi sulusulu laking apunan kambering kalugurana, i Jesus kinwaning tinape king lamesa, pepasalamata nakat pinuri, kay bat piraso ning tinape, binyene iti karing kakalugurana at ngana, kwananye iti at kananye. Iting kanakong katawan, abidaon, para kay kayo. Kay bat ni ngapunan, kinwaning Jesusing kalis, amit mong alak, dinuwang neti karing kakalugurana at ngana, kuanan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iti ang kalis ning kanakong daya, ning bayo talananggang tipan amibubu para kekayo, at para karing dakal, para king kapatawaran, ding kasalanan. Daptan niya iti, anting kapigaganakan kanako. Gagawan mi ngening penabili ng Jesus ke kami, gaganakan mi ing kamataya na at ding pangasubli ng mebye, at darawon mi lakeka o ipa, ing tinape amag kalubye, at ing kalis ami kabus ke kami, lalapit na kaming Jesus keka, tanggapan mo kami sana, antimonong makanano meng tatanggapan, ipasyagtaya ing misteryo ning kasalpantayanan. Talakad ta. Itamongan, I Cristo metea, I Cristo me vieya,
datang yapa. I Cristo metea, I Cristo me bieya, I Cristo mabieya at datang yapa. Oy pami agkatan mo kaming makisulu keka uling kaluguran mo kami. Katmuan mo kami king tula ning banal na Espiritu ngening tatanggapan miya ing katawan ng pondaya ning anak mo. Oy pa, alakang kakalingwan ka ring anak mo. Adwan mi kekay lingapan mula ring kaluguran mi. Lalong-lalo na ring ima ampon tatami. Ding kapatad ampon kakaluguran mi. Ding apu ampong ingkung mi, ring tegawan ampon kamag-anak mi. Ganakan mula ring sablang magkakasakit, king biye, lalo na ring malungkot ampong tatakot, ding pakakalulu, ding masakit, ding magdilidili king biye, at ding sablang mangailangan saut. Lingapan mula at king lugod mo, dinan mula naman kapayapan, ding sablang mayango na biye. Ganakan mula ring sablang Kristiyano nula paman ka rin, at ding sablang tao keti king yato. Mangat bu kaming makapagmulalan, ampon kapurian, potang akilala mi ing daraptan mo para ke kami, king kapamilatan ng Jesus ay anak mo. King kapamilatana kambena ampon kaya kagumning banal na Espiritu sablang parangal ampon ligaya keka o Diyos ipang lubos mayupaya manggaman king alananga. Amen. 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 Kang Kristo, tinggap tayo ng Espiritu ning pangayampun. Ngeniyan timong anak ning Diyos, mangangastamong sabian. Ita mga anak, ni samba niya ing lagyu mo. Datanging kayarian mo, mi pamintuan ing loob mo, keti sulipan tibanwa, mi pamintuan ing loob mo, ing kakanan mi King Aldo ibiye mo ke kami King Aldo ngeni, ampon ipatawad mo ke kami, ding salami ke ka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, mga emuke paisaul king tukso, nunay kabusking marok.
Ikabos mo kami king sablang Marokoy pa, balugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakalulumo mitimawa kaming parati, king pamanalipan ning kasalanan at mikabyus kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan. Kabang paninaya ng pon pagsadyan mi ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, i Hesu Kristo. Uling keka ing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya manggaman king ngalanganga. O Diyos sa ipami ing ginuming Hesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babyeko kay kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi amponing pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banal na kapulungan mo, at pamayapan ang ponpisan metongan me agpang king kaburian mo, ikang mabibiyang pon magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At keka antimurin. Akit tapungening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan kekongan. Anak, eko pumimimwa katikista, gulwag ko la, puntalan nyo la rin ke kompengari at kiss yun la. Nung at chula, ne? O alang magulo, ditunggal-tunggal, sige. Pantunan nyo la. Siklod tapo. Niyo ing tinapay bat banwa, nino maning mangan kaniti, eya mate kapilanman. Niyo ing kalis, mingadning alanganggang bie, nino man minum kaniti, miyeya kapilanman. Ginoo, ako matampang tanggap keka, dapat iagkasmiyaing amano mo, kumayap na ako. Ang katawan at kaya ng Kristo, ingata nakatasan at isatsad, hanggang biyela nato. Ing katawan ng Kristo.
Talakad tapo. Manalangin tamo, o ginuking kapamilatan iting pamakinabang mi kaniting sakripisyo, apek kapanabilin ning anak mo, idaon mi anting kapigaganakan kaya, kambe na maging alanganggang kalam kami sana keka, iting anaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Siklod lapuring anak, para king panalangin kay ning banala pamakinabang. Panalangin daring anak hay batning banal a pamakinabang. O Ginoong Hesus, kaluguranda ka, sasambanda ka. Espesyal kang kakaluguran kanako. Ginoong Hesus, malaos ka kanako. Salamat daratang ka kanako. Salamat babyeme ing sarili mo kanako. Ginoong Hesus, lumapit ka kanako. Manatili kang pane malapit kanako. At pane luguran mo ko. Bendisyonan mo kami, ikaming sablang anak mo. King malugod alingap mo, at king banwa idala mo kami,
baan ka rin niya kami kayabe mo. Ginong Jesus, makasadya na akong mipakit, nung makanano kakalingap. Makasadya na akong manatad king lugod mo, king pibale-balemi, at no man ka rin. Amen. Kaniting pamikatagon, ding anak lukluk la, ding pengari naman ilang siklod. Panalangin ding pengari. Pakyabe kongan po ikong pengari. Ikongan, O Ginong Hesu Kristo, king sakramento ning Eucharistia, likuan me kaya kami ing peka maulang pamipakit mo, king alanganggang lugod mo kaya kami. Dakal pong salamat uling dininan me ing anak mi pamikatagon banara nasa na iting lugod, king pamananggap na kaniting sakramento king keting mo munang pinandit. Ing pangayatsu mo king Eucharistia, ang tabayana ne sanang parati ban idayo ne king kasalanan. Pasik na nga ne kasal pantayanan, mangat muya king lugod ding Diyos ampon kaparang tao. At maging mabungaya, karing mayap ampon banal a panugali. Manatili sanang tatanggap keka, kaya kabaning biyena at dasna no ing miyagam yakeka king kawakasan. Amen. Talakad tapo. bayo kay po ibing pamamupos, bisa akong pasalamat mo nandili ka rin pengari, ameging tutu, king pangakuy, niyang mabinyag la, antabayanan nyo la, at didinan masanting pamiyubog anting tune, Kristiyano, king metong a familia, dakalpun dakala salamat, palakpakan tala rin pengari tamo. Kadwa pa salamat ta naman po kareng kikatamong lang kapagalan at mitmong kapakumbaban apong sipagan den kikatang katikista. Minantabe at misadya karing anak kareti para king First Communion. Dakalpong dakala salamat, palakpakan tala rin kikatamong katikista. Digay na ganang mig-serve kaniting misa, ako po tunggal-tunggalan, dakala salamat karing kikatamong minantabe kening First Communion rite dareng anak, salamat po. At syempre pasalamat po namang maragul kay kayong anak, mig-cooperate at tiyaga halos balang Sabado. At sula po keni habak pang maranon, maswelo ko kasi tang misa ko Sabado dating alang tao. Di kakatao yaw ni dareng anak, manenaya king karelang klase king katesismo. Kaya kayong anak, sana itangega na ganang abalo tamo, kareng katikista tamo, ega na ganang aral at tinggap tamo, kaniting First Communion, mitatakla, king puso tamo, at from now on, every Sunday, numano tamo, simba, at mga di balang bengi, pasalamat tamo po, kareng ega na ganang minantabe mo naman from the schools, making welcome tamo king pamananggap karing anak kareti, dakala salamat karing miyaya diwang elementary schools na ning parokya, maging outside and private, dakalpong salamat karela. Ing Ginoo manatili kay kayo, At keka antimorin, idukuyo ring buntukyo at manigapu king bendisyon ning Dios. Ing Dios sa lubos mayupaya, idayo na lasana kay kayo ring sablang panganib at malamalub ng itugtog ing bendisyon. Amen. Gawa na lasanang matingit ding pusuyo king sablang tuturuna, baka yung malyaring mikatmuan king tulang alang kapupusan. Amen. Agpang king pamanalastas yu king maya pampon matulit, mayakit kayo sanang tutuntun kapilanman karing kautusan ning Ginong Dios at mga intulid numabang kabering anghel ampong banal king ligayang penga kuning Dios karing banal ampon pinilina.
Amen. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutukang bering kaya kong familia, king lagyuning ipa, amporing anak, amporing Espiritu Santo. Amen. Umena kayo king kapayapaning tula ng ginuya sanang maging sikanan niyo. Salamat, King Diyos. Maya payabak! Lukluk tapay, anak.